Pregled za lasersku korekciju dioptrije u stvari nije ništa drugo nego jedan prošireni oftalmološki pregled, znači jedan kompletni oftalmološki pregled gdje mi moramo ustanoviti cjelokupno stanje oka. Posebnost je što u stvari na tom pregledu mi u pravilu moramo proširiti zjenicu da bi postigli najtočnije mjerenje refrakcije, odnosno oštrine vida, i moramo napraviti topografiju rožnice, znači vidjeti samu kvalitetu, debljinu, zakrivljenosti rožnice kako bi vidjeli da li je ta rožnica podesna za skidanje određene dioptrije. Znači to je jedan kompletni oftalmološki pregled koji u pravilu traje nekakvih, ajmo reći, sat vremena. S tim da valja naglasiti da obično nakon pregleda zbog širenja zjenice pacijent ne vidi odmah jasno pa ne može odmah upravljati vozilima, znači treba doći ili u pratnji ili se obratiti javnim prijevozom.